pu chairman le zanina kan student aid fund min khu hon saktu kan chief minister zom tak pulal du mate tin minister ke chuan ka u ka ti thin pubilal chan zawa te zanina kan sombik local khom zong te ama sain MZP general headquarters mingin chibai ka buk acheu kan ziak tu khanin in mel thiat tina khana tikim loin ka thia mi ma Mizoram Merchant Association lam atangin sota puchuanu maten local tin hei nelit atangin director in minron telpui boka tin abik takin sar thlengale sar jevia kan principal kan zirtir tu te in mel kan mua kan lom tak me wani ti kha masain kan soidu ani kan student aid fund chungchang hi min soifia sak turin kan student aid fund guidelines duang tu ji ngami kan advisor puro thanglian khobung zanina hian kan be seya amaro chu ana tho na awangin office lama aloma wangin zanina naron tel thei talowa chumi ni wang chuan student aid fund soifia na le president thu soi kha karon kop mai don ani kan riat tak ang khan hei MZP hi kumina hian kum som kwa kan lo tling ve ta mani lo ka khan kum som kwa kan thlin na kan loma kum som ko tlin na hi lalom chun zom zel turani a chu tiang bok chuan hei MZP tram thar kan han nia September thatopa ruai tu thar ten mo phurna kan han la a chuta chuan kan ngai poimo masak tur jinga chuan Mizoram zirna le kai noi hi zirlai pol kan niangin ma kan lak na masatu le kan ngai poimo masak turani ti kan lo soi to a chumi kal zela chuan student aid fund ti po MZP executive committee masaber kan nei tumin pass ani a ani tak hi kan en lokang ka lo chin che to melo September ni somthum sang ni le somni panga MZP tram thara kan committee masaber in student aid fund nei ni se ti inarota chuta chuan a guidelines te duang turin kan advisor te Dr. Vanlal Remruata Tonson le puro thanglian el khobung le Dr. Silel Remruata MZP president te ruat kan nia kan guidelines te uluk takin kan advisor ten min en puya MZP tan hetianga ti lo hi tha ang ti te hei hi telila tha ang ti te chi sang kha thei pato pin kan han siam a chu tiang chuan MZP committee executive committee nu nung ber khan he guidelines he pom ta a zanina hian tlang zarna hun kan nei thei ta a chu he student aid fund a history kha ti tamai la tha ome zanina hian thuma te han nei ve ka duwa hei MZP hian program kan nei rengin kan assembly kan ti te zo face le rem nani ani lo hian chuan chief minister te hi program a min telpui turin kan be sei khat kop maya achan chu an hun chep ziate an boi ziate kan ria a amaro chu student aid fund hemi khu hon na hunai ro hin chuan kan chief minister min ron telpui ram ro kan ti a anin phur takin zanina min ron telpui a kan lom tak mewani tin zanina hian soilan rim kadu MZP le kan chief minister ne na in kai noi tlat thil pakhat thi kan program a hian soilan thin fo kadu achu kum sang ni le som panga khan MZP ten politician eiru lo bera kan thlan chu to ania kan chief minister hi zanina kan program min telpui hi kan lom tak meu ani tin kan chief minister lo nei to te hi an chuanom em vek maya state dang le mun danga kan kal tumin IPS officer satlia mai ni lo prime minister lo en kol to tu chief minister kan nei hi state danga kan thian ten min o na le kan chief minister an fakna thinania chu ama hian hello ma se kan bula an soi hian alon wom ve veng thinani ti kha zan inan kan soi lang rim du ani hei zanina pupe kan hetilai mun phal tak main min han man tira thon le ngalin
achunga lom thu kan soi tak mewa zirlai harasa te tan ni chuan katlan chelawang e ti in chu tiang chuan hetilai mun rem tak mai mun nuam tak mai hi min man tira achunga kan lom tak mewa ni ti kan soi dua tin hei Mizo village volunteer le MPC roi tu te Manipur lam an ron langa hei zan ina lom thu kan soi tak mewa ram buai kara ni ma se hetilai muna an ron chuk tha kan program te ngai poimo in the tiang hian hun min ron man puya kan lom tak meu ani MZP in engwangin nge student aid fund kan buat sai ti hi soi tul ma sa in ka ria tin ma ni chan chin te po lo soi ve te po angai pal mai the soi lo ram chu ka tumanga ke ma experience zirna konga kalau kal to na konga ke mai na harasat na ka to rang te awanga hetiang hi ngai tuana peng pakhata mang kan ni ti la ya kha zaninan kan soi dua MZP hian zirlai harasate chanpuina konga kong rangin ma lo la to thina kan pisa ate nula le tlangwal nu le pa te po chanpuina be sein chanpuina ngenin an local thina ni han ngai tuula nula le tlangwal an thalai pui tebula chanpuina be seya chanpuina dila local te nu le pa an fa terual lek bula zirna awanga an fa te zirna chun zom na tur dila an local te hian MZP officer on kal hi an re ngoyang an fa terual an thalai pui terual bula chanpuina dil hi an zak ngoyang ti inrin thiam pui ve karing chuti chung chuan an tan ti ngai na omlo an last resort ta MZP officer nu le pa te nula le tlangwal thalai te an ron tlan lu thina ni chung te chu thei anga lo chanpuya lo tuam hlom enga mozat nei maila an zawain kan tuam hlom theilo chung ang te ka mu chuan ke ma karil ru hi an em thina ni thei ni la lo chanpui ve ila an ma mo tlem tal hi lo pe ve theila ti hi karil ru om lian fo thin ni chu mai ba ka chuan zirlai tam tak ma nia in chom in lua man te an hostel fee te pe theilo tam tak kamit nge in ka hua ka he thina ni zaninan poilo tura kangaya college aizol kho pui chunga college student pakhat chanchin toite soi kadu thingtlanga tangin aizol a hian college akala kar tluanin class akala inrin nia aizol bazara chome athut puya azor thin chu chuan ama in chom ani satlia lowa ama le unau te ele in tur atho chu baka an khuwa anu le pa te a chome zorna lep atang chuan ani ang athon thin chu tiang chuan kan zir lai pui aizol kho pui chu nge ya Mizoram kho dang po ni lawa mania in chom satli lo chung te po chom zir lai an om chu tiang bokin manli fi an pek thelo awang ten sikul naw pangchen kat exam an sikul in an phal lo te an progress report an pek phal lo te sikul danga an in son du ani point transfer certificate an pek du lo te po hi kan lo he to ani chung zong te chu zir lai pol kan niang hian chom dola lo ti ve hi kan ti tur ani lom ni mi zo zir lai pol kan ni lom ni ti hi kan ri ru om lian em mai ni chu wang chuan student aid fund hi siam ang u ti in ngai tuana kan senga mi rang te kan idea nei dan te kan han sera mi thiam jok ten ngai tuana thatak tak
min so muwa chu tiang chuan zanina hian a hlotlin na kan lo muta ani student 8 fan hi mi zo zir lai amomo piang te tan man tur ani a sum lo lu reng reng hi MZP ta ani lowa MZP chu lo kol him tu le atu langa lo sem chuak tu tur mai kan ni ti la ya kha kan soi duwa tin he fan hi chin hi in kan thena pakhat na chu a thona tran puina in pek grant anga kan pek tur ani a tin a pan hi na chuan pung om lowin interest free loan anga man tur ani a heng sum man na te hi student 8 fund management committee felfai taksiam ani a MZP chung kwa mai ni lo mi thiam jok te dan remi zong te ne na he student 8 fund committee hi siam tur ani a MZP executive committee in member tur te arwa tanga dil na lo lut zong te he student 8 fund management committee hian uluk takalo thifi min atulani chuan amuna verification hiel te po nei tur ani tin student 8 fund guidelines in atalan angin mizo zirlai zong amamo piang te man thei tur ani rualin ngai poimo tur bik kan ne chu a phakhat na chuan thingtlang lama tanga zirlai te ania tin a panhina chuan pian phunga har sat na nei differently able person te chu mi te chu he student 8 fan hian angai poimo masak tur pani te jingami ani tila ya kha kan soi duwa he fan hi a thona kan hu vek tur mi pui tu po zirlai harasa piang te tran pui mamo nia in sia tran pui du piang te na an tho kho ma tanga man tur ani wangin aman dan tur chung changa po strict takin ethical standard kan tia chu tiang chuan siam ania mang diklo tu te chu an sum pek to sa ru let ti remo an chunga dananga action lak thenga malak thei tura siam ani tin soita kang khan he student 8 fan hi mi pui tho khom atanga tling khom MZP na kan lo en kol mai turan ya wangin kan sum mu na le man na zong te adu tan chuan engtiklai po in MZP office a en thei don ni ti kha sadinan kan soi duwa tin MZP sum ne na kal kop mi lowin mizo ten ke ma ni nge ya beng kan nei om chun mizoram apex benga account kan honga chumi account chau chu joint account in chumi a chau chuan he fan hi alutin na chuak dona MZP pol pui sum nen ain kai noi tur ani lo ani zanina local khom zong te le anu thleng pu akan thu le hla lo ngai thatu zong te zanina hian MZP in thinlung takin kan som du chewa kan chewela kan unau te kan mizo pui zirna chun zom du harasa tak te an omti rerengin an tan hian ron pen chuak turin kan han som du chewa pathian in ram le nam min pe a chanchin thale zirna mangin khovel eng kan huwa kan vela kan unau kan nam pui te tran pui ngai tam tak an om ti rerengin trong trai na le thil pekin zanina hian ron pen chuak turin kan som du tak meu cheu ani MZP hian zirlai te tan thei pato pin ma ala zel don chu tiang bokin sarkar po heram le nam tan zirlai te tan a thatura chuan thei pato pin athop zel don ani ti zanin an kan soi lang tel le duwa chu mai ba ka chuan sarkar hi kan ram le nam tan tu po ni se kan ram le nam tan an thil ti te a thalo emo zirlai te tan a thalo ani aro chuan huaisen takin kan do dal don ani ti hi zanina hian huaisen takin kan soi tel le du bok ani tin tun haya mi rangin an soi tam em FCAA chungchanga mitam takin pol anga kan ngai dan te min zot thina zanina hian mi pui ma chiang taka kan soilan du chu MZP hian FCAA chungchanga kan du le du lo dan pol angin kan la nei lowa
mi mal chuan ngai dan kan nei ani mai thei kan du ani chuan kan du chan chiang tak kan du lo ani chuan du lo chan chiang tak nei turin study group MZP ten kan buat saya chumi study group te chuan an thil mu chuate executive committee an ron phar thua yanga chung huna chuan MZP in pol anga kan hoilam tura chu achiang ang ti lai kha kan soidua atop na ber kan soidu chu ramri hung hi MZP in MZP om chung chuan kan phal ngai don lo ni ti hi ka soidu ni unaw te in kara dai dan na bang ke ni aya nam chang kang le ram chang kang jok Germany te point an chut chiat vek lain ke ni unaw te in kara ramri hung hi MZP chuan kan phal ngai don lo ni ti kha zanin an kan soidu ani atop na bera chuan zadin hetilai ron kal khom zong zong te he fan a lo tlin theina turatan tongka te arem chanang anga min lo puan zar saka min lo soidar sak turin kan ngen du chewa tin soitak ang khan kan summan na te hi le kan mu na zong zong te MZP office a mi tu point adu piang tan en thei ani zel don ani ti kha kan soidu ani e MZP hi mi zo namle zilai te tan bul zel ro se tanwal hi chakna kalome